Yes, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hose nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Mwiriwe mute hirya no hino ubuzima bwifashe gute? Uyu munsi birumvikana ni kwa mbere. Mwese rero nizere ko akazi kagenze neza, abiriwe mu kazi nizere ko mwagize akazi keza. Abantu rero baherereye mu duce dutandukanye tubahaye ikaze muri aya makuru, ubwo nizere ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero nikaze hano ku Ibendera TV. Mwese mwiriwe gute? Muraza kugenda amuma ibitekerezo byanyu kugira ngo amenye niba turi kumwe hano ku Ibendera TV muri aya makuru. Hanyuma aya makuru rero na makuru tugiye kwinjiramo, birumvikana tujye kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi hongeye kumvikana imirwano ikomeye cyane. Uyu munsi urugamba mu mujyi wa Uvira, ibintu ntago byoroshye, ibintu bimeze nabi cyane. Mwese rero reka nizere ko mwamaze kuhagera, ubwo tugiye gutangirana muri aya makuru. Aya makuru rero ni munyemerere mbabwire ko tugiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira mujyi wa Uvira kuri uyu wa mbere tariki 10 Ugushyingo muri uyu mwaka 2025. Ibintu byongeye guhinduka. Mujyi wa Uvira n'ubundi ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo na Wazalendo zongeye gukozanyaho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bagera ku 32 bose tayari barashwe. Makuru aturuka ahangaha turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, turebere hamwe ukuntu abantu 32 bose barasiwe aha mu mujyi wa Uvira. Turaza kunyarukira no muri Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo tayari umuriro watse, intambara ikaba nono yambukiranyije imisozi ya Itombwe kugeza ku nkombe za Tanganyika. Uraza gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe ahangaha. Turaza kunyarukira no mu Minembwe, tubabwire ko hongeye kuba icuraburindi, akaba n'ubundi hongeye kuba intambara, abaturage baratabaza abikomeye cyane. Uraza gusobanukirwa uko ibintu bimeze kugeza ubu ngubu. Hanyuma ndaza kukubwira kandi ko turaza no kugaruka kuri ya nkuru irebana n'umusirikare wa FARDC uvuga ko yishwe n'abagenzi be bo muri military police. Ese ibi byaturutse kuki? Ibi byose uraza kubisobanukirwa. Birumvikana turaza no kunyarukira mu bindi bice bitandukanye, tugende turebera hamwe uko uyu munsi urugamba rwiriwe rumeze, turebere hamwe n'ibice urugamba rwiriwemo uyu munsi, ama operasiyo agiye akorwa yo ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi ibintu byabaye birakomeye cyane. Hanyuma rero reka nizere ko meze neza. Mwese rero munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya atwinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye no ku Ibendera TV. Mwese abaherereye mu Rwanda nongeye kubaha ikaze. Birumvikana bwo mu turere dutandukanye, abari Kayonza mbahaye ikaze, abari Rulindo mbahaye ikaze, abari Gasabo ikaze, abari za Gicumbi, Rubavu na Karongi namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Abari Uganda mumeze mute? Abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe tubahaye ikaze, abari mu Burundi namwe ikaze, abari Zambia, Sudan, Somalia na Malawi namwe ikaze, abaherereye muri Norvege, muri Canada, mu Bubiligi, mu Bwongereza, mu France na Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. N'amakuru rero twanzikiye mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abagera kuri 32 bose
maze kuraswa bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira aravuga yuko ibintu byakaze, ibintu ngo byakomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Amambushi yongeye gutegwa akomeye kandi yakaze muri uyu mujyi wa Uvira. Rero ingabo za FARDC na Wazalendo zongeye kugwa muri ambushi y'abarwanyi b'intare za Sarambwe, abagera kuri 32 bose tayari. Amakuru aravuga yuko bamaze kuraswa, bakaba bamaze gutakaza ubuzima. Ni imirwano ikomeye rero yongeye kuba urusobe hagati y'ingabo za leta ya Kongo. Ni FARDC bari kumwe na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, bakaba bongeye guhangana n'abarwanyi b'umutwe wa M23. ni mu duce twa Kiriba, Runingo na Kavimvira hafi y'umupaka w'u Burundi. Amakuru aravuga yuko aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC, Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bongeye kuzamuka Kavimvira mu rukerera rwo kuri uyu munsi, bakanyura Kiriba bagatangira kurasa rero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23, ndetse kandi ngo hari abakikiye ku ruhande batangira nabo kurasa mu bice bya Runingo. Amakuru rero avuga yuko bw'abarwanyi b'intare za Sarambwe bambonaga ibintu bimeze gutya, baciye ku ruhande rero batangira kugota. Bamaze kugota rero abiza kurangira bo ubwabo baje gusa n'abazingazingira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu kaziga. Birangira rero aba barashe kutagira n'uyu numwe wo gusigaza. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi amasasu yongeye kumvikana hirya no hino rero muri zinyengero z'uyu mujyi wa Uvira. Bikavugwa yuko aharuguru uzamukiye Kavimvira kuzamuka Kiriba na Runingo ngo hamaze kugwa abasirikare 32 bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru avuga yuko abangaba abaguye ahanga barimo aba Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi na FARDC. Gusa ariko muri aya makuru biravuga yuko ngo hari n'abandi benshi bakomberetse, kubera yuko amakuru dukesha imboni zacu aravuga yuko ngo hagaragaye za ambulance zigenda zihorera zitabaza ayizerekeza mu mavuriro atandukanye, bigaragaza ko byanze bikunze ngo hakomerekeye abantu batari bakeya cyane. Abatanga buhamya rero baherereye muri ibi bice baravuga ko iyi ntambara yatangiye mu masaha 11 z'igitondo, ubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 bagabwagaho igitero ku birindiro byabo, bakigabwaho n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, FARDC, Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi. Ni mu muhanda bazamukiyemo wa route nationale nimero 5 uva muri Uvira indani werekeza za Kibondo. Ingabo za leta ya Kongo rero za arashe kubarwanya umutwe wa M23. Akoreshwa rero imbunda ziremereye, no kuvuga arme lourde n'indege nto zo mu bwoko bwa drone, zikaba nazo ngo zazamuwe muri iyi operation. Nubwo bivugwa yuko ari operation, izi drone zitamazemo umwanya munini kubera yuko abarwanyi ba M23 ngo bari batangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko izi drone bagomba kuzihanura. Abaturage baherereye ahanga rero bavuga yuko ngo batangiye kumva urusaku rw'imbunda nyinshi cyane mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho ngo abashinzwe umutekano bavuze ko ari imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Mu masaha y'umugoroba kandi ku munsi w'ejo FARDC yari yamaze kongera imbaraga z'abasirikare bavuye hitwa Ibaraka ni Bukavu. Aba rero abari kumwe na Wazalendo ngo bari bamaze kongerwa muri ibice bya Gana haruguru za Kavimvira.
amakuru akavuga rero ko ngo n'ubundi iyi ari operasiyo bari batangiye gutegura ku munsi w'ejo, ariko ngo byagaragazaga yuko n'ubundi igomba gushyirwa mu bikorwa uyu munsi. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero nabo bakaba bongeye kuraswa, ariko biza gusanga nabo baryamiye janja, urugamba rutangira kwambikana gutyo. Umwe mu basirikare ba Wazalendo yavuze yuko ngo abagerageje kwinjira ku ruhande rw'amajyepfo, ariko ngo baza gusanga n'ubundi ubwo ngo bari bateganyije kubikira abarwanyi b'intare za Sarambwe, ngo baje gusanga ahubwo ngo bari tayari no mu bice batatekerezaga ko abarimo, ngo bumvaga haturuka amasasu. Ishami rya MONUSCO n'imiryango yita ku burenganzira bwa muntu rero bakavuga yuko n'ubundi ngo imirwano ikwiriye gushakirwa uburyo yahagarikwa, kubera yuko ibi ngo nubwo ari imirwano iri hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko ngo bikomeje kubangamira abaturage. Ubu ngo amakuru aragaragaza yuko ngo muri bice byo mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira abaturage barenga 3,000 bose bamaze guhunga berekeza mu Burundi kuva imirwano yakongera kubura muri uyu mujyi wa Uvira. Reka twerekeze muri Fizi turebera hamwe operasiyo zakozwe uyu munsi, turebera hamwe aho intambara yiriwe, dore yuko amakuru avuga yuko intambara yambukiranyije imisozi ya Itombwe. Kugeza ubu ibintu bikaba bimeze nabi. Kuva mu ijoro ryakeye imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Amakuru akavuga ko imirwano yongeye kubera mu misozi yo muri Fizi na Minova. Amakuru aturuka ahangaha akavuga ko urugamba rwongeye kuba urugamba. Imirwano rero ngo ikaba yatangiriye mu musozi wa Biraro mbiri, ikaza kwagukira mu bice bya Mikenge n'ayitwa Rubonja. Abaturage baherereye aha muri ibi bice baravuga ko muri iyi mirwano ngo hagaragayemo n'abasirikare b'u Burundi ndetse ngo na Wazalendo. Aho rero ngo iyi mirwano nayo yongeye kubura mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Abaturage ngo batangiye kumva amasasu mu rukerera rwa kare, aho ingabo za leta ya Kongo ngo zahise zifata icyemezo cyo gusubira inyuma, ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo agaragazaga kurasana nabo ku buryo bukomeye. Gusa ngo hakoreshejwe ibitwaro bikomeye cyane. Abaturage baherereye bavuga ko ngo babonaga neza imirabyo y'amasasu mu kirere ariyo irimo kugenda yigaragara, ibindi byose ngo byari byacecetse, imbundarizo zirimo kumvikanisha urusasu rwazo. Abashinzwe umutekano muri aka gace rero bakemeza ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye guhangana bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Imbunda za Moritsengo zakoreshejwe, za rokete nazo ngo zakoreshejwe. Bikavugwa rero ko ari imirwano yongeye kuzamura urwego rwo hejuru kandi rukomeye muri bice ku mirongo y'urugamba. Ibikorwa by'abaturage ngo byahagaze kubera iyi mirwano. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero ngo nyuma yo kwigarurira bimwe mu bice byo muri Fizi, abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo byabaye nk'ibibabangamira ndetse birabakomerera cyane. Bivugwa rero ko iyi mirwano bongeye kwadukana ahangaha ngo ari muri gahunda yo kugerageza gushaka uko bakwigarurira ibice byose bambuwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Uwitwa Major Dieudonné Kasongo akaba yavuze yuko ngo barimo kurwana, ariko kandi ngo ntago barimo gushyiramo imbaraga nyinshi cyane ngo kubera ko badashaka kubangamira abaturage no kubahutaza. Abaturage bo muri Fizi bavuga ko ibikorwa byabo bijyanye n'imibereho ya buri munsi byahagaze ahagana ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika no mu bindi bice cyane byegereye ibi byose byiriwemo imirwano
hano kuri uyu munsi. Abagore n'abana benshi ngo abahunze bakaba barimo guhungira mu gace ka Sebere, abandi bagahungira hitwa Baraka Centre aho batakiri mu miryango yabo. Reka twerekeze Minembwe naho turebera hamwe uko situation yiriwe uyu munsi kuwa mbere tariki 10 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Tubabwire ko hongeye gucura icuraburindi mu misozi miremire ya Minembwe. Urusaku rw'imbunda rwongeye kumvikana mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Ari amasasu yari yanongeye no kumvikana mu gitondo cyo kuwa gatanu. Icyakora amakuru akavuga ko mu gitondo cy'uyu munsi amasasu atumvikanye mu bice byinshi kandi ngo ntiyamaze umwanya munini. Ingabo za leta ya Congo FARDC rero n'abarwanyi ba Wazalendo ngo bongeye kugerageza gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 na twirwanaho, bikavugwa ko ariko ngo ibi ari byo byateje urusaku rw'imbunda no gukozanyaho nubwo ngo bitamaze umwanya munini cyane. Hari amakuru avuga yuko ngo aya masasu yagendaga anyuzamo akarasa akanya gatoya ubundi akongera agacwedeka, mu gihe abaturage benshi bari bamaze guhunga. Rero ngo hari abasigaye mu mujyi wa Minembwe bakavuga ko ubu ngo ubuzima bwongeye kugaruka. Uretse ibingibi ariko ngo nta shuri yigeze rifungura, nta soko ryaremye, yemwe ngo ibikorwa birimo n'ubuvuzi byabangamiwe kuri uyu munsi, dore ko ngo amasasu yongeye kumvikana mu rukerera kandi ngo yari amasasu byumvikanaga ko ngo ari imbunda ziremeye. Muri Minembwe ibitwaro bikomeye birimo za Mortier na za Rapigi nabyo birimo gukoreshwa ku mpande zombi. Akaba ngo hari abaturage bavuga ko babonye ni indege za drone zizenguruka muri iki irere, gusa ngo ntago bigeze kumenya irengero ry'izi ndege. Amakuru amwe aravuga ko izi ndege abarwanyi b'umutwe wa M23 bashobora kuba bazihanuye, andi makuru akavuga ko ngo zishobora kuba zaburijwemo zikaza kuyobywa icyerekezo cyazo, bikaza kurangira rero zitaye ekiribure n'ubundi zikisanga zaguye hasi. Ibintu rero bikomeje kuba urujijo rukomeye cyane hirya no hino. Nakubwira yuko urugamba rwongeye kuba uyu munsi ahenshi rwumvikanyemo imbunda zo mu bwoko buremereye. Ibi rero bikaba n'ubundi ari bikomeje gukomera ku rwego rwo hejuru mu bice bitandukanye ahangaha muri imisozi yo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga yuko ngo hakoreshejwe imbunda iremereye cyane, ya yindi abantu bakunda kwita shitani, ngo yitwa DSHSK n'imbunda za APKM. Ibi bibunda ngo ni bibunda biremereye cyane, bene bya bindi birasira mu kabande, urusasu rukumvikanira mu gasozi ukagenda wumva za nyiramubandarizo zibomborekana. Izi rero ngo zakoreshejwe mu mirwano yabereye ahangaha. Amakuru akavuga yuko ngo hari n'abaturage bavuga ko babonye indege ntoya, ariko izi ndege ngo bakaza gutegereza abakayoberwa iyo zarengeye, ubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 bashobora kuba baje kuzihanura. Umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze aha muri Fizi yavuze ko abari gusubizwa inyuma ari abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, kandi ngo barimo kugaragaza imbaraga nkeya ugereranyije n'imbaraga zo ku ruhande rw'abarwanyi b'umutwe wa M23. Reka tubibutse yuko aha ari
operasiyo yari yongeye gukorwa aho n'ubundi bivugwa yuko ngo abarundi bari bagerageje kohereza za maneko zabo aha muri Fizi yaba ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wari wabanje kuva kwa gatanu bundi ngo hoherejwe maneko nyinshi cyane zo kujya akuneka uko situasiyo yifashe cyane cyane mu bice ngo byigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hanyuma rero izi maneko ngo zaragiye zigerageza gucukombora ariko kandi ngo abakagenda babona cyangwa se bagerageza kumenya aho ibirindiro byarwanya umutwe wa 23 bimwe na bimwe biri, ariko ngo kumenya aho ibirindiro byose biherereye ngo byaje kuba ikibazo gikomeye cyane. Radari z'abarwanyi b'intare za Sarambwe rero zikaba zikomeje kugaragaza ko kugeza ubu ngubu n'ubundi zihagaze neza. Areka duse n'abarebera hamwe bijyanye n'isesengura rusange rijyanye n'iyi mirwano ikomeje kubera muri ibi bice cyane cyane ibyo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kongera kwisuka muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ku bwinshi kandi mu buryo bw'ibanga. Imirwano rero iri mu bice bya Uvira muri Fizi na Minembwe ikaba ari kimwe mu bice bikomeye by'intambara irimo gufata intera yo ku rwego rwo hejuru muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC barimo kugerageza gushaka kwigarurira bimwe mu bice bambuwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko ugasanga birabakomerera cyane. Ibi ari nabyo bituma imirwano ikomeza kugenda isa naho yiyuburura cyangwa se yihinduranya, ndetse ibi bikaba ari byo bikomeje kugenda bituma imirwano izamuka ku rwego rwo hejuru. Ku rundi ruhande ariko abasesenguzi bavuga yuko ikibazo cyanga mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo gishingiye ku mibereho mibi, amakimbirane y'amoko n'uburyo bwo kugenzura umutungo kamere. Ibi rero bakabihera ku kuba abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge bakomeje kwibasirwa. Ku rundi ruhande ukibaza impamvu yo kwibasirwa kwabo, ukabona yuko ari iki kibazo cy'amakimbirane n'amoko. Kugeza ubu ngubu rero abantu bakomeje guhungira mu gihugu cy'u Burundi ari benshi, abandi bagahungira mu bice bitandukanye. Bakaba rero aba bamaze guhunga bose ugenekereje barabarirwa mu bihumbi byinshi, kandi ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage burakomeza kuba mu kaga k'amahoro yabuze. Amakuru aturuka aravuga kandi ko usibye abaturage barimo guhungira mu bice bitandukanye, yaba muri za Tanganyika yaba mu gihugu cy'u Burundi, aba ngo nabasa naho bagaragaza imbaraga zo ku rwego rwo hasi, kubera yuko ngo abifite cyangwa se abifashije bo tayari bamaze gufata arutema ikirere arigurukira abajya za Kinshasa. Abandi harabavuga ko bagiye mu bihugu nka Afurika y'Epfo, harabo bivuga ko bagiye mu gihugu nk'Ububirigi, harabamaze kugera tayari mu gihugu cy'Ubwongereza. Ejo bundi mwarabyumvishe ko hari na abamaze kwerekeza mu gihugu nka Brazil, harabamaze kwerekeza muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira nanone muri iyi nkuru ingezeho kano kanya. Amakuru aturuka ariko mbere yo gukomeza n'iyi nkuru ni munyemerere nongere mbibutse ne bamaze kugera hano uri kumwe natwe live ku Ibendera TV. Inyemerera ukore like hasi aho ngaho, ndashaka kubona like zizamuka. Hanyuma kandi nkeneye ko abantu bashyashya mukora subscribe, nibura nkeneye subscribe zigera kuri 200 inkaza kurangiza aya makuru. Subscribe nshyashya 200 mwamaze guterekaho, ushobora no kudufasha ugafata iyi link ukayisengiza inshuti n'abavandimwe bawe, bityo abantu bose tugasangira amakuru, kubera ko amakuru n'ubuzima. Reka rero nkubwire ko nkwerekeje nanone muri Uvira. Uti muri Uvira bigenze gute ko wongeye kudusubizayo? Umusirikare wa FARDC biravugwa ko yishe bagenzi be bo muri military police
oyo sorry umusirikare wa FARDC yishwe hubwo na bagenzi be bo muri military police. Aba bagenzi be rero bakaba bamwahuranyijemo urusoro rw'amasasu. Abaturage bo mu duce twa Kavimvira na Rugenge mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kumva urusaku rw'amasasu, urufaya rwinshi rw'amasasu yungikanye. Akaba rero ngo yarashwe ahagana mu masaha y'isa sita. Amakuru rero akavuga yuko ibi ngo byabaye ku munsi w'ejo, n'undi nk'uko amakuru aturuka ngaha abivuga. Hanyuma rero amakuru atandukanye aravuga ko ngo abasirikare bo mu mutwe ushinzwe kugenzura imyitwarire yo mu gisirikare military police bo muri FARDC ngo bashakaga gufata mugenzi wabo wari wasinze, wari ufite grenade ashaka kuyibahuranyamo kugira ngo abarimbure. Muri icyo gikorwa rero ngo nibwo haje gutangwa itegeko rikomeye bituma rero umusirikare wari ufite iyi grenade ashaka kuyahuranya muri bagenzi be bahita batanga ibwiriza n'itegeko n'ihame ryo kumurimbura ari we, aho kugira ngo hapfe benshi hagapfa umwe. Icyo gihe rero ngo byaje kurangira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bahise bamurasa, abirangira rero atakarije ubuzima ahangaha. Ibi byabereye muri Avenue du Projet mu gace ka Kavimvira, n'ubundi ni mutemeri w'uyu mujyi wa Uvira. Ku ruhande rw'igisirikare byifashe gute? Ndaje mu kanya atwerekeze urushundura ku bijyanye n'itangazo bamaze gushyira ahagaragara rijyanye n'ubundi n'iki gikorwa cyabereye ahangaha ku munsi w'ejo. Ariko reka nongere mbibutse ko muri kumwe natwe hano ku Ibendera TV n'amakuru update zigarukaho akura aya masaha, zigaruka ku mirwano hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo. Mbabwire ko ni wamaze kugera hano, nyemerera hasi aho ngaho uterekeho like yawe, hanyuma mu gihe umaze kuba ari bwo bwa mbere ugeze hano ukore subscribe niba urimo gukora subscribe, kandi uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification kugira ngo utamakuru ajya kwizanira. Hanyuma rero itangazo risobanura ibyiraswa y'uyu musirikare ryashyizwe ahagaragara, akaba ari mu gihe bivugwa ko hashize amezi menshi umujyi wa Uvira murwa mukuru w'agateganyo w'intara ya Kivu y'Amajyepfo wugarijwe n'ibikorwa bihungabanya umutekano. Iri tangazo rero rikavuga yuko ngo ari umusirikare washatse guhungabanya ubuzima bw'abaturage first of all, akashaka kangwa no guhungabanya umudendezo w'abasirikare bagenzi be, biturutse ngo kuba akekwaho kuba yaba yari yakoresheje isindisha. Biza kurangira rero uyu nguyu ngo atakarije ubuzima ahangaha. Bivugwa ko rero ngo amasasu yumvikanye bya hato na hato ngo ari menshi. Ibi rero ngo bikaba byaje gusa n'ibihungabanya abaturage, ndetse bongera kwikanga ubwoba bwongera kuzamuka. Kugeza ubu rero situation yazamutse ku rwego rwo hejuru aha muri ibice bya Kavimvira, kubera n'ubundi aya masasu abaturage bongeye kumva ahangaha. Kandi ibirumvikana rimwe na rimwe abaturage usibye kumva amasasu avuga, ntago nizere ko bose baba babashije kumenya aya makuru ngo abamenye cyangwa se basobanukirwe ikiba kigenderewe. Ngibyo rero uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu kuri uyu munsi wo kwa mbere ama operasiyo yiriwe hirya no hino. Ngira ngo nkubwire yuko ibintu byiriwe byifashe nabi, n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi bongeye kwisanga mu rugamba. Ariko ni munyemerere tunarebere hamwe imyigaragambyo y'abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo, dore yuko ngo bongeye kwigaragambya biturutse ku mutekano muke
wakajije umurego nyuma y'icwa ry'umugore mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyepfo. Abigaragambya rero ngo abari bafite ibyapa byanditseho ngo sisi wakaji wa vile ya Kamituga tumechoka na mauaji mporaji watu wenye kumiliki silaha. Ikigaragara cyo nuko abaturage bavuga yuko ngo barembejwe kandi bakaba barambiwe ibijyanye ni ihohoterwa bakomeza gukorerwa, ariko kandi ngo n'umutekano mu mujyi wa Kamituga werereye muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bakoze imyigaragambyo yamagana umutekano muke umaze iminsi ugaragara muri aka gace. Ibi byabaye nyuma y'igitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro ku rugo rwa Bwana Songa Rugendo uzwi ku izina rya Songa Kibwana ruherereye muri quartier ya Kikindi aho ngo basize bishe umugore we. Nkuko abatangabuhamya babivuga, abagizi ba nabi ngo binjiye mu rugo mu masaha y'ijoro bitwaje intwaro bagamije kwambura no gutera ubwoba. Muri urwo rugomo umugore ngo yahasize ubuzima, bitera ubwoba n'agahinda kenshi abaturage rero mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 10 Ugushyingo muri uyu mwaka bahise binaga mu muhanda batangira imyigaragambyo binubira uburangare bw'inzego z'umutekano n'inzego z'ubuyobozi. Bakavuga ko umujyi wa Kamituga ukomeje kugirwamo ingaruka n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nta gikozwe ngo bicike. Bamwe mu bari mu myigaragambyo bakaba bavuze ko bashaka ko ubuyobozi bwa leta bushyira ingufu mu kongera ingabo n'abapolisi ndetse ngo bakanakora iperereza ryimbitse ku buryo abakoze ubwo bwicanyi bagezwa imbere y'ubutabera. Umuyobozi w'umujyi wa Kamituga ntaragira icyo atangaza ku by'imyigaragambyo n'ubwicanyi bwabaye, ariko abashinzwe umutekano bakaba bavuze ko iperereza ku bishe uyu muntu gitangiye. Iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi rero gikurikiye ibindi bikorwa by'ubwicanyi n'ubujura bimaze igihe bivugwa muri aka gace, bikaba bikomeje guhungabanya ituze, umudendezo n'umutekano w'abaturage. Reka anshuti bakunzi ba Ibendera TV mbabwire ko twerekeje ku musozo w'aya makuru twagarukagaho muri aka kanya. Zere ko mwese mumeze neza, bagiye mu kazi mukaba murimo kugasoza, mwese tubifurize kuza kugera mu rugo amahoro, ariko kandi abandi namwe mwiriwe mu zindi gahunda munyemerere namwe mbashimire, hanyuma mbabwire ko gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.